Salom menjua-jua man banta kirana setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas jambur setun ta wari enda. Ope dengar kita megikan kata di bata si jadi pergegeh man banta mari ras kita artoto. Bujur isakan kai man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah kalau kur kami gejapkan kelengatendo la pernah erleka empat kami krina setun ibas dampar kegeluhan kami. Bujur o Tuhan, ibas melala kekurangan selit ibas pelalang kegeluhan kami. Tetap kam ngarak-ngarak as negu-negu kegeluhan kami. Sampati kami usur terlebih berekam kepentar ban kami maka ngasup kami ngangkai ras makaikan katando sintisik nari i begikan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kata di bata siman ora tenta ibas perjumpaan ta warenda ibuat ibas Mazmur 60 ayat 10 telu 10:4. Bagian danina kubacakan man bantah. Sampati min kami nalukan imbang sabab sia-sia nge penampat manusia. Raskam o di bata menang me kami. Kamkap sindede musuh kami. Seh ijenda pengogenta. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalan kegeluhenta megatikal melala perbeben geluh sirah nerpa kita. Ibas perbeben geluh henda megati kita kote, megati siakap labolik gegetah, labo ngasup kita ngalakan perbebene erkite-kiteken beratna perbebene sirah nerpa kita. Maka ibas kinatana usur nge kita ndabuh, usur nge kita ndarami pergeges si deban, si secara instan si harapkan banci mereka pergegeh entah pe serpang pula man bantah. Tapi senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kopeken kasih harapkan kita ibas dunia dan nari. Labo banci mereken jalan keluar si tuhu-tuhu sirbahan cak malam ateta ndarami kegeluhenta. Arah ogenta ibas pak saenda ije sidah maka Daud ia pe lit ibas perbeben simberat lit ibas kinisran erkite-kiteken tupung pak sae maka sidah arogen tandai bangsa Israel sangar perang ia ras kala Aram Mesopotami ras kala Aram Zoba. Bangsa Israel sidah bangsa si populasi pendudukna sitik ngenca. Ras bangsa-bangsa sideban si jadi musuh-musuhna ia memiliki populasi yang sangat banyak. Ras ibasena meigejapkan Daud maka labolit kengasupan labolit gegeh kala Israel ndai ngelawan krina musuh-musuh nenda dadai. Adi lakin ya pengendes mandi bata. Adi lakin lit pergegeh sinampati ia. Maka Daud itahna lit penampat si tuhu-tuhu. Sueras ikatakenna arah ogen tandai. Maka mandi bata saja ngencaya pengendes. Rasnina sampati min kami nalukan imbang. Sab sia-sia nge penampat manusia. Tangkas igejapkan Daud
adi ia pengendes man manusia, adi ia mengharapkan man jermasin terem, man kadai-kadaina, man erta-erta sehingga berikan di bata man bana jadi pergegehna, maka sia-sia lali ertina kaipe. Labo banci nampatia guna memenangkannya ibas perbeben kegeluh nari. Sidape maka Daud sendiri ibas bangsa Israel diserang kalak Filistin, si artina memiliki serdadu si megegeh, panglima Goliat si luar biasa, si penuh dengan tameng, dengan pelindung untuk menghadapi musuh. Engkau artina imbupna bangsa Israel, maka tuh biar bangsa Israel ise pelane pang menghadapi sa, tapi sidah maka Daud reh tampil ia. Daud sekala silawat pengalaman sekala situ ia labo pernah jemak alat perang raskai si debana, ia sekala permakan si laboli pemetehna kaipe karena ngalakan kalak si berlintah pe kalak si merawa, kalak si pengalaman ibas masalah peperangan. Tapi ia tampil beda, ia ngelawan panglima endandade, Goliat endandade, Rasidah laboli andal nakai pesideban selain berserah ya mantuan ras sidah maka arah kalimbawang si bawana si bentar kena persis kena ku perdempakan Goliat endai Rasidah Goliat misampar mate ia luar biasa isi sirbance bangsa Israel ras Daud kalak si artina labolit artina gegehna labolit kengasupenang lawan kalak Filistin nandai si luar biasa pengalaman na ibas berperang. Tapi kopeken kita Daud enda kalak si te man dibata, kalak sir pengendes man dibata, maka dibata nampati ia. Sada batu si kiti bancing kenai perdempakan Goliat enanda amina gia krina tubuhna takalna pe enggo artina ilindungi alu perlindungan entah pe tameng ibas berperang tapi lek dengan celah ras pas persis artina pertempakan nandai kena kalimbawang si bahan Daud endandai. Luar biasa seni naras turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Seasa gundari pesidah uga bangsa Israel si kelilingi bangsa-bangsa negara-negara si megegeh, negara-negara si melalakal jumlah penduduknya. Ya mungkin tentrana pe buendahu asangkan tentera bangsa Israel, tapi sidah sehasa gundari maka bangsa Israel tetap eksis. Bangsa Israel lah pernah tunduk man tentara-tentara negara-negara si adik kuasa giyah sekali. Ia tetap pang ngelawan sa. Ia tetap pang tampil beda ibas menghadapi kecanggihan-kecanggihan teknologi di tengah-tengah dunia. Lang adi sinen posisi Israel sendiri negara Israel ia ikelilingi bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa si labo bersimpati manbana si Athena katawari peingkernepkan bangsa Israel eda tapi arkitek-arkitek penampat Tuhan maka krina musuh-musuh bangsa Israel italukan bangsa Israel krinana mungkin enda sada persingat man banta seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe ibas perdalanan keguntak megati kal ngesiakap maka perbebene mungkin engkau jadi sada tembok si luar biasa ganjangna. Si labo ngasup kita ngalah kenca, labo ngasup kita ngugursa, kita tuh-tuhlane ergegeh. Tapi krina permasalahan si Rahman Bante lah siarap
maka banci kange artina sidalani. Syakap kin pendai artina ibas nyelesaikan sada permasalahan. Labolit gegehta, labolit kengasupunta kaipe guna menghadapi permasalahan ini. Tapi kopeken adir pengendes kita mandi bata, maka kuasa di bata, perkua ate di bata cidah kenaman bata, maka kita ngasup dalani sakrina. Setun sini kelingi Tuhan ta Yesus Kristus. Bagi si katakan usuk, maka kita setun lanai bulit gegehta secara doni enda. Tapi labo erbahanca, maka kita lanai artinya tampil gelah kita banci jadi berkat man anak jabun taras kala sileban. So ibas kekurangan teh, ibas kelemahan tas secara fisik, mungkin pengingatan tapi bagi kurang, pergerakan tapi lanai bagi sigelgel. Tapi ingat setun di bata lid nemani kita wari lepas wari. Sada pergegeman banta makap. Adi kita pengendes kata wari peman di bata. Sueras rema sih man banta ibas pak senda. Maka di bata pasti nampati kita. Di bata pasti naluken ras plaus krina musuh-musuh ta. Musuh si guape bentukna. Labo hanya secara jelma saja. Secara kelihatan dengan mata kita sendiri. Tapi baca saja artinya musuh-musuh sila ngasup kita ngidasa secara kasat mata. Tapi pe banci italukan, banci sikalahkan adi kita pengendes man Tuhan. Maka ning kami tetaplah kita pengendes man Tuhan, tetap si ikut kenya ibas wari-wari kegeluhenta, maka di bata pasti nampati kita ibas perbeben kegeluhenta. Lah pernah tadi kena kita entisi pe ibas hadapi ras nalukan krina perbeben sirah ngerem-rem kita. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur isakan kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam ding meriah kalukur kami gejapkan pergegeh sirih ibas kamnari ibas wari enda. Ibas krina kekurang kami ngalakan kena perbean kegeluhan. Te kami ya Tuhan di bata. Maka adik kami pengendes man bandu bali ras Daud. Maka ibre kendu gegeh man bana, ibre kendu gegeh man kami pe ibas ngalakan kena perwen kegeluhan, maka kami banci jadi pemenang. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sehingga perjumpaan ta ibas jambu setun ta jumpa kaki ta ibas kesempatan si akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.